Njengoba besike senza ividiyo-ke ngomenzi khona namhlanje usephinde wabuya kumenzi-ke a-update abalandeli laphana ku-Facebook ephejini lakhe. Kuyakhombisa-ke lapho ukuthi na uyithumelile zonke izinto ey'fanele. I-release date, i-estimation bekuzi 12 December 2025 obekuyizolo. Kuyakhombisa ukuthi wonke amafayili alodeke kahle, kodwa-ke bathi yena ama-weekend nama-holiday abasebenzi ngalezo nsuku lezo, okungenza ukuthi i-album ngathola isiphusheka nge-Monday or Tuesday, asazi-ke. Kodwa-ke okuvelayo-ke ukuthi yena yena uyathembisa umenzi ukuthi ingoma inkulu yena, hhayi kancane, inkulu kakhulu. Nanokuthi-ke abantu-ke uma bebeka nje imibono yabo laphana-ke kuwo lo Facebook wakhe, abantu abanjengoSnesi noThile bathi cha-ke kodwa nabo banesicefe, yini nje enzima ukuthi basifakele izingoma. Kodwa ngoba asincethezi, sizohlala silinde umsebenzi wakho, but asinankinga nokulinda ngoba sikuthanda ngokweqiniso. Noma bengathini, kodwa siyohlala silindile, angeke besiqede amandla abakhohlwa. Wabuya laphana uSiyanda uthi ayi, ayikho lento, gaya ama-CD qha. Ama-CD azothengwa ubani? Uzokwenza malini ama-CD Siyanda? uNkemba bashuphule, hhayi elinye igama lomsizwa-ke leli, silimele. Bengithi kuzobe kudume iy'hosha namhlanje, azizoduma iy'hosha, uyazi menzi uma ekhiphile uhlala enzahle. Ubani uThandazana Nongoma uthi singavela nge-Monday cause la bantu abasebenzi weekend, u-DistroKid sekuyoba uMonday. Ngoba vele sekuyi-weekend already, asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani vele. Kuba ngathi vele this weekend kungahle kwenzeka ukuthi ingaphumi futhi ngale weekend, including nakusasa ngoba kuyi-Sunday. UBukani Zikhala uthi thina esakholwa kumenzi ngo-2018 namanje sisayibambile. Hhayi yena impela umenzi Bafana Wenziwani, angifuni ukudlala ngami, ongamazi umenzi ukuthi na uqondanisa kanjani okwakhe la. Kodwa ibuke iy'nkinga lento ka-DistroKid bafowethu, ikhomba ukuba inkinga kakhulu. Asazi ukuthi yini eyenzakalayo laphana kwi-system yabo, ku-management yabo or whatever abantu abaphethe leya department, idileya kakhulu abaculi. Kuno-TuneCore okhona laphana, khathi umthande bemdileya bekhipha umsebenzi wakhe, wagcina-ke i-distributor yakhe sekuyi-TuneCore le asebenzisana nayo laphana ku-YouTube. Asazi ukuthi kwenzakalani la makhampani aphesheya ngoba yabona nawala e-South Africa wokuhamba la makhampani, nendlela aqhuba ngayo azosimoshela nje izinto kakhulu. Yingakho kumele kube ney'nto zenu bafowethu, niy'khandele. I-South Africa inkulu kabi, bangay'khandela nje iy'nto zabo, banomlando emculweni. Lento yokuthi sikoshele ey'ntweni zabantu isilimazela amaciko akithi. Okuyinto ebuhlungu-ke le ukuthi leyo nto leyo uyilungisela kanjani. Ngabe manje wenza imali umenzi already. Kodwa-ke soqhubeka silinde sibone ukuthi ena kwenzeka kanjani. Kodwa iyona-ke i-update le ukuthi umenzi wakuhambisa konke uselinde-ke usuku ukuthi ena badedelane nini. Ngoba bethu abasebenzi nange-weekend, maybe sesiyobona nge-Monday ukuthi kwenzakalani. Kodwa nje hlala likhona lapho into yazi ukuthi i-TV nilindele sesinibikela ngokuthi kwenzeka khona la kule channel. Selahle.